Central Lairam Longklai the Lairam Times Mininan Kot Kanin Laina Thawngthanhnak Kulleruk Biangreithlep Zarkhatnak Thawngthanhnak kan nei lai cha adi dong tiang rak ngai cheu ding kanin som na Thawngthanhnak tu mangven chung Rashani khopui chi pa bom athak mi khwami pasari annun na kaliam Thawngthanhnak Kulleruk Biangreithlep ni khat jang le suimelam panga shonga East Lairam Falamping Walngoram India Myanmar ram ripong khopui chi khoa Rashani bom athaki khwami pasari annun na kaliam Rashang bom thak ruanga nun nakliam mi na chu pulal nun fela kumkul le kwale afa le panhi mal somoya kum ngale lalhwap zawa kum li na le lalrin nunga kum thra lalshiat kima kum nga laldu saka kum thum lalrin zola thanga na annun na kaliam chulong silo indra shambam ruanga minung pakwani thliaman tuarin insha naklom lo chu ok chalo ti dingin arop khopui chip khwa a hin dauthlen nak to mi siam tlai annun nak zong asi lo hleya raldo nak achwa nak mun zong asi lo ra sang ni miza pi hui tin in akasha sham ni asi falama ra sang ni kum som sari tluk kum upanu pakhat an tlai shem nuwa an tha islai ram falampeng thanhnar khothar a ra sang ni kum som sari tluk nu upa chu an tlai shem nuwa an tha tia thei asi Falam khwa in khan pasari tlukla thanhnar khothar a vaupi kuleruka thil chang mi asi vaupi kuleko a khwami nani arwakin an fimhlom hi asi ral sang ni vaupi kulenga a falam khwa an lak nuwa ral sang cheu khat chu falam ha khalam lei a ral mai an seri falam in lungrang khupong thanhnar khothar a an lut khwami na chu a himnak huna an jam na I kumsom sari tluk nu upahi ina an chia ta I ral sang ni chun in chia a an tlai shem nuwa mai thalin thilak an ka tia khwami ni an chim kan pi hi khochunga kan kaltak ramtani azami pa pakhat chu vokrol peding khochunga alut in chungin kan pi hi a au thonga thei asina in ra sang polan umcha kalno ok tha asilowi ramtang leya akir than vaupi kulekwa zinga kan pi hi an in I khunchunga ni puan ber hwa halowina I maithal kwan ma in anunna ka liam tia khwami pakhat ni achim ra sang pol chu thanhnar khwa an chwa taklaya kan pi ruak chu a in he khang an tim ko na in akang khaulo tia achim chap LADC David Somngale Palina chu Thawngthanhnak Kulleruk LADC hola to asi Thawngthanhnak Kulleruk vaupi kulekwa chhun sui milam hai khatla chewa LADC hola LADC Day Thawngthanhnak Kulleruk loknak program manasi hi chamman na ka hin LADC shuai tu na khotlang shuai tu na le LADC tangrian chuan tu na an itel hi chamman na hi pukela thanjara Executive Secretary LADC chu Chairman C in Ashwai Reverend HSLC mangaya LKBK chan marini chanjar amhan noa thacham rual na chan man asi LADC Chief Executive Member po Siral Somzwalani chun Autonomous District Council kan nei hi Hmar ka chiale thang chiat bia social media mu ding hi longthin afa tengai LADC kan ngai ruanga thatin hlo kan ngai kho kan pile pu na nun nin do choi sam dingin bechei nak thuddan a ram shoi tu na mangin kan ngai kho hi asung loi ngai mi phun cheu khat ni ma te ko khan lai rel nak an du ruanga an thisen le nun na tam pi alwang chang kan ni chu wan cha le khun chu cha kan rian hi pachom nak cha men long silo in ramlami phun le pathian rian chuan asi hi mi phun ni kan ma thongin than chho na amu ko ding hi abe pi ngai mi asi pathian ni rama kan pek hol akan pek ramlami phun lai rel nak akan pek mi phun lai rel nak hi dot le zon ro nakin zauken hi kan leiba asi ti hi rian chuan tu ni kan thei okasi lai fa na hi kan ma tin kan dir chan chu chang kan mai le chan kan kota kan chun dat na hi thanem ruat le teima deuin kan tlei a her tia rian chuan tu bia abeu na Pusil Muan Thanga Chairman LADC le Pusang Hulian Molchin Deputy CM Nani Bian Chim Pusang Hulian Molchin Deputy CM ni chun volei chung I lai atimi ni chawza kan ngai chun LADC a hin ram thumna kle ram leng lai mi nani lai ram tharser na ka nan phim thiam na kle chowa jungin kan kalpiu lai mi phun na khat le khat kan ipe kai chin na usi te achim hi chamman na ka hin LKBK assembly queer na la ansa chunwana zumpui sha se lelal du sakini solo ansat
pu Joseph Laming thangani laksong pek nak cha na man phone laksong pek nak na in chan man asinua Reverend HSLC mangani kachwa pek nak angai nuwa chan man di terasi LADC sub headquarters Bolpui NG Sangau le Lungtian division na a som nga le pali LADC day man ase Thawngthanhnak kuleruk bau pi kulekwa chonsui milam lai khada LADC sub headquarters Bolpui NG Sangau division le Lungtian division na a som nga le pali LADC day man ase hi cham han na ka hin LADC day ke cheunak CM becha real nak le pathian long bechim nak le thacham rwal nakin chan man ase CM LADC ni abecha mi chu sub headquarters le division kip na chu LADC cha an sungloi kong le headquarter ni chun atha thlam na lo kong achim LADC dir asi kho na kha mai suang ma sa na phil loading le lai pa vial te lung rual te in bekhat lai in kar hang ding abecha a atel chi Bolpui NGE chamhan na khi pozirlen tluanga tinthe RSNSO ni ashwai Reverend Michael Rual Zakuma LUKBK Bolpui NGBL to pastor ni chansar aman LADC de ke khi pu pitilal chunglora XMDC ni acheu Longtlai khochung traffic sir siam ding in roadside overnight parking on nak to asi Thawngthanhnak kuleruk vau pi som thom jingsui milam pasaria khan ariaw paki bazar beng longtlaya lai autonomous district council to mi roadside overnight parking on nak to asi hi chan hi pu JB Van Hoi executive member transport ne ashwai chief guest pu sil somzwala chief executive member LADC ni hi parking khokhan tharmi atlangzar chief guest pu sil somzwala ni chun hi khokhan nak hi tang ka khol nak cha to mi asishim shimlo traffic management fel faide kho nak ngale motor ngai tu na ni an motor chia na honte I an chia kho nak nga khotlang shwai tu na he khokhangin overnight parking hi Biangreithlep Ni kalpi asilai hi rian hi nu naw chalek le khopi cha a himdu na nga ro chan in to mi asi miza pe ni dir kam dingin kanin no ha achat lo na ka chun a her ning in rem tim asi te achim Superintendent of Police Longtlai pu PC lal chunglorani chun Longtlai khopi a motor kar le traffic police izat lo na ka motor ngi tu ni hi phung anzu shim a her lai chuan vo himiza pi a LADC BC YLA he asi kho chung chuan rem a her te achim hi chana hin chief guest ni traffic phung buar mi shim na cha manding khilok a phot phone chun pu kelal thanjara executive secretary LADC ni lok bechim na kin chandi terasi Sangau sub headquarters YLA conference voi hi na kan toa Thawngthanhnak kuleruk vau pi som thom a YLA Sangau sub headquarters conference voi hi nak chu Sangau chi community hall a toa asi hi conference a hin Longtlai district zipeng pu Donila Road sangani khwalyan na man pi na pu Laiholh Thawngthanhnak presidency YLA chu upat mi khwalasi pu Donila Road sangani chun YLA sub headquarters conference a khwalyan nan ka som cha kalom YLA conference cheoral I tua miha ramlami phun hum hak than asi bantukin ahum hak le ben na konga thatha lo a her asi kho chung I zuam ding in YLA member life a bia kan deu du na ramlami phun dir chwa le than chau nak dinga pumpak le phukip an be pi ramlami phun cha thanem ruatin chuan chin ko si ma mi phun si nak ahum hak lo mi an lo tlaw ton mi phun si nak le hol le thil tuam hum hak ding hi lai pa na chuan vawasi mi phun sina kil kam le hum hak ding in athar in thok chan chiao usi lai mi no na laka lai ram le mi phun ado tak tak mi an lai karwa chan tia chin pu Laiholh Thawngthanhnak chun Sangau chu YLA sem chwa nak hona si ban tukin YLA cha chun asung lo I phil ok chalo asi Longtlai district than chok nak dinga YLA Sangau sub headquarters ne fa pin thanan chwa chang mai le chan zonga thakam lo in chuan chin ko ramlami phun hum hak nak le par chwa nak hi YLA member na to ding mi BP asi alai in YLA muitin hotlin nak dinga asi kho chung in chuan a haw YLA ni chun atha ador lailo lai ramlami phun cha thanem le than chau na ka misan tlai si chiao si tia YLA member na som na angai na
hi chamhamna ka hin HSLC thiam hlei na sina lompina ro cha pe kan si pu jimi wamhing liana SDC ni PowerPoint presentation mangin drug free district campaign kalpi ningle malak nak phun phuna shilfia pu LC chamchung lian president YLA Sangau sub headquarters ni donnak bia achim pu LZ ring road secretary YLA sub headquarters ni lunglok betchim in chamhamna di derasi Kulit Thomasam Rifle COLA YLA President Ton Nak ngay. Tony Kuluruk Biangreithlep Ni a Kulit Thomasam Rifle CO Kul Kisan Bale YLA President Pu F Laiholh Thawngthanhnak chu Kulit Thomasam Rifle Charlie Company Operating Base Zauren Pui a Ton Nak ngay. Hi itonna ka hin YLA President ni chun Assam Rifles na kan rama rem nak le dei nak kho nak nga anrian chuan na ka lunglok bechim in maile chan zonga chuan khat ding in som Assam Rifles ni chun kulithum AR na chunai te a kul AR a khen asi kong chim in Longklai district ka NGO member tambik he ton na kan ngai kho hi asung loi tok Assam Rifles kan tleng India chaklei veng tule Lang mi hoi si hi asi. Hika shong I an chunga asi kho chung in rit thaido. Kau kek pui chip na kongle YLA member nani potsom na fek form an ngai kho na nga asi kho chung zuam pi ding in som. Assam Rifle CO Kol Christian Bal hi LT Kol Sahib Jitsing ni azul I. YLA President Pu F Laiholh Thawngthanhnak hi Pu Riki Vel Thanzuala Assistant General Secretary YLA le Pumal som tuang Ronching Secretary Western ni anzul ve Tony Kuluruk vau pi som thuma CTI se song a HPCD laming thang affection ni Mizoram Chauja Chief Minister Laldu Oma Assembly Speaker Lalbiak Zama Home Minister K Shabdanga Lok Sabha MP Richard Vanal Mangaya Minister le MLA Zaimazat Lei a official na maya ansiam naman siya Government Policy Analysis HPCD LF minung le an how to lang ning thanga sanathe he minung som li le pathum an si an siam nam hi Mizoram Chauza IO in IGPH ramthleng lianani achauhlan siam nam an chia di hin tharum in chol chang ti lo ding le ramlemi phuncha thanem siding in bia an ikam siam nam an chia mi hi rifles leikwa pistol pali mortar pani walkie-talkie pariat mortar kwan le maithal kwan zai mazat asi kumthong kha zakwa somriat le paruka khang Hmar People's Convention HPC dir asi chun kumthong kha zakwa som kwale panga a Mizoram Chauza hian irem HPC le Mizoram Chauza herem nak to alung tinglo mi ni kumthong kha zakwa som kwale panga a HPC Democratic Andirchan Kumthong hi lei khata HPCD chu phu pani zawsang ber faction le lalming thanga sanate faction he adang si H zawsang ber faction chu Mizoram Chauza hian irem lalming thanga sanate faction le Mizoram Chauza chu thongni kuluruk vau pi hleili a sakordaya rem nak min an thuti tu bantukin siam an chia hi asi HSLC topper Rachel Biak Chapar chu chonglop na kan toa Tony Kuluruk Biangreithlep Ni khat a HSLC Tony Kuluruk result chua mi a pakhat nak Rachel Biak Chapar Saint Joseph Higher Secondary chu an khwai East Lungdar Village Council all NGOs le all political party nani Thangbora Hall East Lungdara chonglop na kan toa Rachel Biak Chapar pa salai chan uk ni chun kafanu ni hin mobile phone ngai lo phone kan zautar lo thil thuamin kan do lo phone ngai lo into tiang chu chu a ro tin na big pakhat na ka karwa chun chan long kan ngai tarbal lo te achim Rachel hi tang kwa phan han chung pau chu East Lungdara cha achong tang kwa in Saint Joseph Higher Secondary School a an kaiter Rachel Biak Chapar chonglop nak chan hon nakhi East Lungdar VCP Vanal Hlua changte ni ashwai I lokpi nak le chonglop nak all NGO all political party na leya adu pau ni lak songan pek tu tan thong kan than mi chu khavel khana siri lai zau tu le ngai tu nan ti lak chunga kanilom mai zara kan itong chante na lai